Budi roman na kakidin. Iya mat, ada apa? Sabar siapa? Sabar kemang. Abu saban kaki duk landuan tabun din. Abu jak kerja mat. Abu parta juga mat tinggal lari ya. Un informasi dari mat tinggal dari pakun A1. Sabar saya kemas saya landuk je. Abu saban kaki din. Tuli entar tak kok telengan le tabuna. Pelakeng tandi laku kak kita. Ya landuk tabun orang. Sa landuk tabun siapa? Jaga romas pasar benang. Beda apa? Makan tato kera. Ambo cekik berterus dah kita lengan le tabun dia. Engkau ke romas pasar benang. Beni tabun nah. Iya can kakeng. Cilik ra. Tabun terlebih lu ngaji. Salah kau pas-pas. Kemah landuk je. Lah. Kemah. Lah. Kamu teh. Beda masalah yang sotok ha. Terus sakit kak landuk tabun orang ya. Jok teh torot bingko. Ladin, cak apa perkara kini ngari itu soreng. Dorong teh. Enggak tak apa cong. Demel lah orangnya cong. Ada yang keleteng. Cok buru cong. Main mun terus ah. Pelagin tako yo. Ambu teh kakir letua. Cara tanara. Maren mun orang serenger telo ningep cong. Mata labang ki pura keteng. Pas karo rempek kapan do orang atang tangan. Mun kilang ko kita siap cong. Tahu di teh lang bingko. Balik laki ke setang keun. Bu, dek ramadin. Ni patelo ni leng dek ya songkon. Tak karo anungku. Tabun keng lenane kajeng-kajengen na. Mangkana tepak ke siapa din? Kisah nili. Pojur yang lang dul mawe. Canun pan bareng lagi sekali malah tak keto manin. Apa dek rumah bi kakek? Bisa leng remat. Ya pinya dia nggak interan ro. Lara din cak reng sepo. Tina torot. Malah tak toman. Lu orang kuatan agak kakek din. Kakek ibu nakar lang kuangku. Apa dia rumah kakek man? Putin si gembel dari ya. Mun beda urusan gera tak toman mundur. Yan ja, tak kok kengang kok kata tangken nah. Deki kapan namu soreng jauh pah terkeleteran bibir. Aduh dan badan kakek. Mun bibir orang erekan sabang nalajengan. Pasti kocak terkeleteran. Tinang kok ki alergi dah kedua ya din. Saya ngajak pekendur sekali. Iya mat. Lebih dah boy. Maka yang landi tatang ke. Sital kejereng. Rokok ben kopi si pahe bagemet. Dul. Dari di mana?
Alang lang orang tukar bun. Siapa? Pudin bente sanili. Atau karena kenapa dul? Cek satu tanggaan. Tabun. Tabun na pudin bente sanili pas-pas. Lagu deh. Aja dekik kan samu suji ya. Tina torot bun. Cek yang pada mo kong nga. Pudin kasar gelu kareng tua. Tesanili tanda kala makala tua. Jek mak buru orang atau karsa tetanggaan jadi. Jek orang atau karsa tetanggaan dekik pas lah eleken. Apa beling silingan? Tayo bagya siling. Chong kondi mata. Tao le. Asiling selain na baca asiling kangko. Nih serang. Ngara tuh lolo sesemong ke genteng ada orang nolongin. Maren pas tak kemarin. Aduh repot ke, mau nih kalau aku ketimbir. Sambil maungke, sambil masang. Pelajak minta tolong tanya. Pas minta tolong ke siapa ya? Masa kata sanile. Aduh lah. Gengsi kok mau sampai minta tolong ke sanile. Santai, Bar. Iya, Din. Berapa? Boleh minta tolong ya? Aduh, sapuran aku kayak tandi asal minta tolong, Din. Cak nonton sampai entah aku nih beri. Abu serius, Par. Wah, kok keng ke genting api-api ada bareng ngarong. Ya mayo. Mai, Par. Hari ya, Par. Minta tolong pong ke Ageng. Oh iya, Din. Cuk Tesanili berdiri ya. Mek tak minta tolong ke Tesanili. Jauh minta tolong kangko. Abu mayu, Par. Ngeng-cengengan areng. Pulakeng leles soyo. Cak kurung ke genteng setel kami jelah loyo. Jale. Wis ada lah, Din. Iya wis lamar, Par. Mau lamarin kok mulia. Iya saya kalangkong ya, Par. Ya, Din. Pas karo cukup sa kalangkong mun pudin. Hining lengan cak dhewe berteng saya mung genteng. Ye ngaji ye mun pudin cong. Minta tolong ke orang di budine karo cukup sekelangkong. Tapi apa mata bareng minum lekang. Ila biasa teh, nyaman odi eta tangke. Kudu bisa saling ika foto.
Yang jong. Bener dia tetangga ya, kau tuh bisa saling keputo. Cuman mau ningali acara nah, nyaman ke baik kempang ya. Oh iya. Ada apa bi kaki mete tolongin teh? Cek setetanggaan ria. Ya lu ada remeng kok jong. Cek tadi ada nggak minta tolong. Aja jauh ngune kakek. Tak kena tak kena tuko. Bodoh tak berezeki ya putin bentesan ili re. Setetanggaan tak akur. Tina kok hidas teh? Iya jong. Dem Adin, Ngare bun, kaki demah. melerokok. Mereka Oh iya bun. Teh, iya bun. Apa maling silingan kakek teh? Ya apa magya ciling? Cengkuan di mata TV. Magala mata TV ku pas soler belerek ka orang yo. Sabelerek sapa? Kakek, Jak bodoh apa putin bentesan ili roh ha? Ini berpakrok jalan. Tukang colo ora apa cong? Orang yang ciling biasa ke belerek kan? ceki ngaleng. Kakek yang lakar kethe ate kangko. Mun pegel ngocak, jago tak kira tagin. Pakun salah jen. Aba makin kok ketimain pas tako yo. Mayung pas pamari din na. Latin. Apa yang karok jalan, reng? Yang kabar? Berdaper kok nak? Yang maleta toman. Maju. Yang kabar petun di kemarin biko sekali maleta tadi di ruang pagar. Maleng. Aduh, ada mun satia. Tang sepeda kerbong kubi maleng. King pas apa sing berburu ha? Picek santan. Kenapa tinggal bun? Abu cek kormet topar. Ayah aku nuruk nabeng. Kenapa dulu mawi bun? Kemarin paneleng ayo. Mun orang rekan maleng. Kok begila bener nabang? Ambo. Ada agra pudin bentesan nelir ya. Tang sepeda motor kerbong bi maleng. Mak bisa kok bun. Ya seorang tang sepeda motor saya tinagi ngalang kaki din. Kaki boleh teng. Patah dia uak ketuan na sekali. Makiro embo ngapuk pak. Main orang kok ke mah. Baru mat, kok bengkak ke? Kinterong ke lebu nih yo. Abala tau sadul. Tang adegan ben kaki lamarin lah. Nakari begini na kelebu na beri pesan moral. Yelah mayo. Mayu. Ayo. Berdapat teng. Tokara kaki ban pudin me pas tak gelem mare. Mun kok nang bun. Pudin sila ko magisro. Iya, tempat kaki kangko. Marah teng. Marah din. Cek lah kapok pak boy. Sa tatanggaan. Lah pada tua. Tak todu siapa? Sambina apa saya kabur? Si tele tak akor sa tatanggaan. Eko capi tu pelian. Enje ria. Pilkades tahun beri pelek na pada tak milengko. Keng maki tak milengko. Bentuan bingko pada beri. Tak apa lain nih. Are beni tentang pitina pelian bun. Tentang pageleng kok kata senili repolan tandi aten atatangke. Ya bani karong kok bun. Maki pudin na padang. Wis rapa cek dak iya. Sa tetanggaan sa peuleun mayu pak akor. Manusia dia tak dia seterus. Gen sake boy pakun puto kata tangke. Sambinna orang mula tak akor sa tetanggaan. Selai leken na. Mak bisa bun. Ya bilu ruah bukti natin. Maki kalau mau ke genteng, kaki hingun engko. Tak minta tolong ke tesan ili.
Ye cek tang tatang kebeni karo tesanile. Palang kok mati ti nama le selain sing ngosong. Siapa ki sing ngusung ah? Tak nemu lako. Nang jagi nyampit kakek. Mi kedetek ning pakor ha. Mungkin letek ning lang-lang sa to, kramayu bingko pah wasit na.